dura dursoo suuraan tun suuratul qiyaamaa je'amti. Isiin suuraa makkaati. Aayaanni isii 40 lakkooysi isii 75. Isiin eega suuraa qaari'aadhatii buute. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Jalqabni maqaa rabbii rahmata qabuuti. Laa uqsimu biyawmil qiyaama. Guyyaa qiyaama'aati nan kakadhaa. Walaa uqsimu binnafsi lawwaama. Ammallee lubbuu abbaa zigaaltu nan kakadhaa. Lubbuu iimaana qabdu tan yoo waan gaarii dalayde maalifan xiqqeesse maalif xiqqeessite jettee if zigaaltu tan yoo waan hamtuu dalayde maalif dalayde jettee if zigaaltu takkaa if komattu tan sheenoytee araara rabbirra barbaaddattu takkaa barbaaddun kakadhee eega duutanii kaafamtanii gaafatamu'uuf jiraattan. أيحسب الإنسان سنمن ربتي كفر النسيا نيادا ألن نجمع عظامه وانتي إسجرات شفني كاس أوجج لفي إسا ولتنك أبن سيا هنسين جتشو بلا ولتك أبنا قادرين ولتك أبؤون وجي ندندينيا على أن نسوي بنانه قبين إساء أومني ديبسو ندندينيا قبين تكا متان قبيني وان تقوتا يؤوج دوبا نمني وان تقو أكسي أومو وان قدو uumuu wahidadhabaa mee namni saa'aa xiqqoo tolchu saa'aa guddoo tolchuu ni dadhabaa hin dadhabu jechuu akkasuma qubbeen tolchuun qaama hunda tolchuu yookaa uumuu beeysisa bal yuriidu al-insaanu liyafjura amaamah inumaa namni rabbitti kafare wanni fedhu guyyaa qiyaama'aa kijibsiisu'uun kufri irratti didu amaamahu jechuun guyyaa qiyaama'aa jechuu yas'alu ayyaana yawmul qiyaama kaafirtichi guyyaan qiyaama'aa yoom je'eeti gaafata qishna'aaf jecha fa'idhaa bariqa albasar duuba guyyaa ijji waan hin dhufu jettee kijibsiifte gartee rifattee dhamaate sun ija kuffaaraa tan odoo qiyaamaa moromtuu duute garte وخسف القمر gaafa ji'arraa ifni deemee دكناي وجمع الشمس والقمر قاف أدؤوا في جيني ولتك أبمني إفني إسال لما نرى ديم تكا أدؤوا في جيني ولتك أبمني قرديات بيان سنقياك إيامآتي يقول الإنسان يومئذ أين المفر قافس كافر أكجئ عذاب ربي جلا إيسان سينا تكا إيسات جلا بيا جاء كلا لا وزر لكي بك اتجلا بيا تكا اتدايسا هنجرت إلى ربك يومئذ المستقر قافسا وان ربين أومي هندي قال ربي كيتتي deebitii
وان الدنيا أرت دلغن الراقافتم أجج ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر قافس نمتو وان إني دلغه مرت ni odeeffamti wanni inni dura aansee dalagee fi wanni inni booda aansee dalage marti katabamteeti jirtii itti kennamtii waan dalage hunda beekuuf taa'a بل الإنسان على نفسه بصيرة إنما نمن هندي قافس ifumaaf ragaa ifitti bayaa humniti isaa hundi waan dalayde hunda ni himtii ragumti biraatuu hin barbaadamu kayyoo inni maaltu isin dubbisee kan dur hin dubbanne ragaanatti baatan je'een rabbii waa hunda dubbiseetu nu dubbise jettuun gaafas arrabni ni cal'isaa humna biraatitu dubbataa ragaa isatti baatee takkaa baatii nam tokkolleen waan dalage moromuu hin dandayu walaw alqaa macaadhiira odoo sababaa takkaa uzrii balleeysaa jalaa isa baaftu hunda fidelle'e odoo waan gaari'iifan waan san dalage malee waan hamtu'uu jecha hin dalayne je'ee falmatelle'e takkaa falamelle'e falmaan isan fayyaddu waan humniti isaa waan inni dalagee fi sababaa inni dalageef hundaan ragaa isatti baatuuf jecha rabbiin akkaataa nabi muhammad jibriil irraa qur'aana itti qabatu nuu himu'uu jecha akkasuma akka itti waa baratan nuu himu'uu jecha akki je'e laa tuharrik bihi lisaanak yaa ergamaa kiyya muhammad hoggaa jibriil qur'aana si qaraasisu odoo inni qara'ee hin fin'e qara'uudhaa jecha arraba kee hin sossoosin litacjala bihi daddaftee qara'uudhaaf jecha waan inni qara'eetu najalaa badaa soda'aaf jecha inna calaynaa jamcahu waa takka hin sodaatin nuutu qur'aana qomatee keessatti walitti qabaa wanni jibriil sirratti qara'e takkittilleen si jalaa hin baddu wa qur'aana ammallee nuutu akka arrabni kee qur'aana qabatu kan irraan mayne godhaa fa'idhaa qara'naahu tanaaf jecha hoggaa karaa jibriilin qur'aana sirratti qaraanu takkaa qaraane fattabic qur'aana waan jibriil qara'u dhaggeeffadhu eega inni irraa raawwatee qara'i ثم إن علينا بيانه دوب إيجا قرآن قومتك أبته الربان أبته معنى إسا نوتسي إبسا واتك هن إرام فتو دوب نبي محمد إيجا آينة بوته هقا جبريل قرآن اتفدو درة qaraatii jibriil dhaggeeffateeti eegasii qara'a waa takka jalaan badu maalif nabi muhammad waan takka dhagaye hin irraanfatu akka rabbiin sanuqri'uka falaa tansaa je'e si qaraasifnaa hin irraanfattu je'ee baallama seenefii jirutti كلا بل تحبون العاجلة دقايا إسن
ormi kuffaaraa addunyaa jaalattan takkaa ormi kuffaaraa addunyaa jaalata isi'iif du'an isi'iif dalagan takkaa dalaydan watadharuuna al-aakhira ammoo aakhiraa dalaguu ni dhiiftan odoo addunyaan waan dhabamaa aakhiraan waan hafaataatu wujuuhu yawma idhin naadira guyyaa qiyaama'aa aakhiraatti fuulli nama gari'ii ni ifa ni bareeda ni gammada isaan warra amane kan tole ilaa rabbihaa naadira isaan gara rabbii isaaniti laalan takkaa daaw'atan ووجوه يومئذ باسرة أمس قياك يا مآسا فول نمجرئي ولتبتمأ فكتا رفتا تظن أن يفعل بها فاقرة والرفول لإساني هماتس والنسيان تكا إفرت إيغا بلان قردون إسانت بؤو cinqiin dudda isaan cabsitu isaanitti as deemu waan addunyaa irratti rabbitti kafaraniif jecha faaqira jechuun tan lafee duddaa nama cabsitu jechuu kallaa idhaa balagati taraaqii lakkii lubbuun takka yoo du'aaf kaatee qaama keessaa bayu'uuf morma geesse hokkee geesse waqiila man rooq kan namni nama du'atti jiru san maddii taa'u eenyu namni nama kana nuu wal aanu takkaa nuu fayyisu je'ee rakkatu doktoora takkaa ogeessa nuu yaamaa je'ee وظن أنه الفراق كان namichi du'atti jiru sun homaa du'e nama kiyyaan joollee tiyyaan horii kiyyaan adda bayee hubate waltaffati saaqu bisaaqu kan sarbaan lamaan irratti duutee walitti maramte takkaa kan cinqiin lamaan irratti wal geesse jechu cinqii lamaan cinqii addunyaa tan shakaraatul mawtitii fi akkasuma cinqii addunyaa irraa godaanuuti fi cinqii aakhiraa tan azaabul qabri'iitu irratti wal gaye jechu ilaa rabbika yawma idhin ilmasaaq gaafas lubbuun hundi gara rabbii keetiti oofamti lubbuun mu'minaati fi takaafiralleen du'aan gara rabbii keetii deebiti gaafatamu'uu jecha duuba namni kaafiraa achitti rakkatu'uu jiraata falaa saddaqa maalif namni kaafiraa sun qur'aana hin dhugo oomsine waan inni dhufeen hin qeeballe walaa sallaa ammas salaata isarratti wajjabe hin salaan walaakin kadhaba watawallaa haa tayuu inumaa qur'aana kijibsiiseti iimaanarraa garagale ثم ذهب إلى أهله يتمطى إيجا أكست قرآن خجب سيسي إيمان الراجرجل إسابون من إسات جله تكا ور إسات أك أولى لك فأولى يا نمتشن أتي إبد عذابة سيف qophaa'ee taa'a ibiddi sitti dhiyaate eeggadhu if dhaqqabi siif irra caalaa
ربت أمن ثم أولى لك فأولى أمس سيفا اتدابئا odoo balaan sittin buune dafii if dhaqqabi amani ayahsabu al-insaanu an yutraka sudaa si namni nuti uumne sun waan qabri'ii hin kaafamne kan hin gaafatamne kan waa dalagu'uu fi waa dhiisu'utti ajajamee akka dubbii rabbii dhagayuu fi kaan hin laalamne kan akkuma hori'itti dhiifamu seyaa hin seyin dubbiin akkasii miti qabri'ii ni kaafamaa ni gaafatamaa sun waan rabbi dhibuu miti alam yaku nuxfatan min maniyyin yumnaa si ilmi namaa bishaan xiqqaa dhiira keessaa bayee gadaameysa haadhaa keessatti naqame thumma kaana calaqatan kan eegasii dhiiga ititaa tayee eegasii foon tayee jiru fakhalaqa duuba akkasitti rabbiin nama uume fasawwaa humna isaa guutee walqixxe eessitayuu ture faja'ala minhu kan bishaan dhiira fi dhala irraa bayee gadaamessa haadhaa keessatti walitti qabamirraa azzawjayn gosa namaa lama uume azzakara wal unthaa gosti namaa lamaan dhiira fi dhala'a rabbiin bishaan tokkorraa lakkuu godhee dhiira fi dhalaa uuma takkaa dhalaa lama takkaa dhiira lama uuma dandeeytii isaatin beekomsa isaatin alaysa dhaalika si rabbiin waan dubbanne san akkasitti uume biqaadirin calaa an yuxyiya almawtaa warra du'ee qabrii jiru jiraachisee qabri'ii kaasuu hin dandayu ni dandaya jechuu nabi muhammad nageenyi isaan irratti haa jiraatu akka je'e namni aayata tana qara'e dhuga'aa dandaya haa je'u je'an balaa wa ana calaa dhaalika min ashaahidiin je'e